binati og minahal kong matalumnon. Okay, today is Friday niya Friday sa dunay kwarta niya. Agkaron da ay maoroy ikalima sa pagpanghatag og pensyon sa mga senior citizen dire sa lungsod sa Matalom. Bisan pa man sa kalisod sa panahon or lain ang panahon, dili babag nga manghatag og pensyon sa mga senior dire sa lungsod sa Matalom. Okay? Muadto ta kung diin asa nang nag-distribute og pensyon sa mga senior dire sa lungsod sa Matalom. Rain or shine ang pagpanghatag sa mga pensyon sa mga senior dire sa lungsod sa Matalom. Iko PP at your service Matalom. Okay? Muadto ta sa area kung diin ato lang himamaton ang mga senior nga gipanghatagan o mga pensyon headed by sa mga province nga mga staff kung diin sila ang hinunay o pangpanghatag sa mga pensyon. Okay, mobisita ta ora atong himamaton ang mga senior citizen nga gipanghatagan og mga pensyon og unsa nga barangay ang naka-schedule sa karong orasa. Okay, adto ta guys atong bisitahon. Okay. Ako anderon September 16, 2022. Okay. Ato ta guys kung diin naghatag og kuan bisan pa man sa kalisod sa panahon, dili babag sa Matalom nga mo distribute og mga pensyon sa alang sa mga senior citizen dire sa lungsod sa Matalom. Okay guys man Okay, mau ni guys. Okay, mau ni. Hello sir. Afternoon. Manig taga Barangay San Salvador. Ang pinakabigatin sa Barangay Ilaya guys. May yutang na tauhan. Why dapig-dapig. Mado kayo naka-schedule mo? Schedule sa Duro. Alaw na. Okay, Monig ang yutang. Una, alas 6 namin na uli. At least advance no. Okay, Monig ang kababayan. Ha? Busing. Na, nagita niya na, napurgo na. Uniwang kaya labing bubagay daw. Kung sa'y sunod nga barangay? Kung sa'y sunod nga barangay? Well, Saragosa. Saragosa. Sige, magka-picture dihaan. Ikaw, dito. Okay, Monig mga in-assist. Si Ala. Busing. Ano may mga number na Gatagan og number? Okay. Saragosa. Salvador, pumalit ko na tawag. Saragosa. Okay guys, mauni. San Salvador o Barangay Saragosa ang mudawat. Nay, kumusta? Ha? Nahilig nagkakaon. Nakadawat mo, Nay? Nakadawat mo? Oo na, may number. Saragosa? Okay. Barangay Saragosa o Barangay San Salvador. Makadawat karon guys. Okay, bisan pa man sa lisod sa panahon, dili babag kung diin magpadayon ang pagpanghatag o mga senior citizen diri sa lungsod. Once again, thank you o God bless sa makadawat og pensyon diri sa Matalom.